Kami datang kemari penuh percaya diri untuk membaca sholawat Nabi. Ujung timur Madura, Batu Putih namanya, Sumenep itu kabupatennya. Kumunang, kumunang, GHUNGMUNA. Kumunang, kumunang, GHUNGMUNA. Sallu ala Nabi Muhammad. Bersama Anissa juga ada Kiki Production. Salam takdim kami, salam hormat untuk segenap keluarga besar yang berbahagia, Al-Ustadz Muhammad Hasan dan juga Ustadzah Susmiati. Mudah-mudahan kesempurnaan kebahagiaan malam hari ini bersama kawan-kawan dari Kiki Production dan juga Adita Audio. Kami cari sahabat dan mengajak sholawat syafaat kanjeng Nabi Muhammad. Mari kawan semua, kita janganlah lupa, dunia hanyalah sementara. Kumunang, kumunang, GHUNGMUNA. Kumunang, kumunang, GHUNGMUNA. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, adfata yadi ratal alami, ya uhailal judi wal karami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Habib Allah. Bersama Kiki Production, Studio Fotografi dan juga Anissa Audio. Sahabat Kumunang, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ujung timur Madura, Batu Putih namanya, Sumenep itu kabupatennya. Kami datang kemari penuh percaya diri untuk membaca
baca salawat Nabi. Kumuna kumuna GHUNGMUNA. Kumuna kumuna GHUNGMUNA. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyari wal taraji. عطفت يدي رات العالم يا أهين الجود والكرم. يا الله يا الله يا الله يا رسول الله. يا الله يا الله يا الله يا حبيب الله. Seputaran lagi bersama Anissa Audio dan juga Kiki Production Wirasati. Matur cakalang yang mulia Amukarang Kiai Sotik. Kami cari sahabat dan mengajak ke sholawat syafaat kanjeng Nabi Muhammad. Mari kawan semua kita janganlah lupa dunia hanyalah sementara. Kumuna kumuna GHUNGMUNA. Kumuna kumuna GHUNGMUNA. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wal taraji. عطفت يدي رات العالم يا أهيل الجود والكرم. يا الله يا الله يا الله يا رسول الله. يا الله يا الله يا الله يا حبيب Allah. Terima kasih sahabat Kung Bunda bersama Kiki Production dan juga Anissa.